Dobrodošli u Senzaciju, emisija u kojoj uzmemo najbolje i najgore interneta i onda to spojimo, nemoj mi ovo, molim te, i dobijemo našu emisiju. Počelo je Europsko prvenstvo u nogometu, što znači za muškarce da se sad svi pravimo da se razumijemo u nogomet. Treba si makniti njega stari, stavimo ove žene s njega staviti unutra. Uglavnom, da li vi pratite možda Europsko prvenstvo? Pratim. Da. Šta mislite, ko će pobijediti? Ja mislim da će Hrvatska opet. A ti? Ja mislim da će Bosna. Ali Bosna se nije kvalifikovala. Hrvatska. Okej, ajde, kao. Zna se dogoditi lapsus. Di ideš? U Bosnu? U Hrvatsku? Svaku noć pratim i malo pomezetim i tako pomezetim malo rakije, malo mesa, janjetine, prasetine i tako, razumijete? Što ti radiš po noći i što točno gledaš? Ti u biti večeraš. Ko je tvoj favorit za pobjedu? Ne znam to. Ne znam. Stvarno ne znam. Kako ne? Aj, vrati ovo. Šta mislite, ko će pobijediti? Hrvatska. Ok, ovaj frajer je dobio malo više udaraca u glavu od Čorluke. A kad smo kod Čorluke, čovjek koji je dobio lakat u glavu i onda mu je krvarilo, on je bio kao nije mi ništa. Isuse, kako sam seksi. Čorluka nam je ovim putem predstavio novu kolekciju Ljeto trauma 2016. i prošetao je sve poveze hrvatske reprezentacije. Ali svaka čast. Jedva čekam da klinci počnu se krvariti ovdje namjerno kao što je ti to? A to mi je ono Čorluk. Evo, a što biti? Hoće kao Čorluke biti Čorluk. You talking to me? Turčin. Frajer koji se definitivno ne smije vratiti u svoju državu za razliku od Čorluke je frajer koji je popravljao frizuru dok je Modrić dao gol. I to pobjednički gol. Ajme. Ovom Turčinu želimo svu sreću kad se vrati u domovinu jer treba će mu. Ja mislim da je jedini čovjek koji nije vidio što je on napravio je ovaj Turčin kojeg je žena trolala tako da za vrijeme utakmice ona imala smart telefon u kojem je u biti daljinski i cijelo vrijeme mu je palila i gasila i on je ludio i nije znao što se događa. I na kraju je sve pokidao, razbio je televiziju, razbio je laptop. U jednom trenutku se vraća, pogleda kao, sam stvarno baci televiziju. Pukla. Pukla je, jebem ti televiziju. Čekaj, mi laptop puka. Laptop je puka, sad ću ga namjerno još jedan pukniti. Fasciniraju me ti ljudi koji to snime i onda stave na internet. Hvala vam, da nema vas ne bi bilo ove emisije. I onda smo imali utakmicu protiv Češke koju nećemo ni spominjati nego ćemo je brzo izbrisati. Ali utakmica protiv Španjolske. Španjolska je dobila novog kralja, iako ima novog kralja, ali novi kralj je Perišić koji osim što je dao pobjednički gol, doveo nas na vrh ljestvice, doše ovome Morata. Došao je do Morata i kao, slušaj ti stvar, nemoj mi mlađe dirao, oš mi da van stadiona odemo. Hvala Bogu, Hrvatska je upotrebila Luka Modrić, cheat code Real Madrid, lijevo desno XR2 i onda je Modrić rekao Srna, rekao Subašiću, s druge strane je Baskets rekao Ramusu da su Srna rekli Subašiću, da je Modrić možda rekao i onda je Solja rekao dobro, hoćete vi pucati. I onda je bilo pucanje i Ramos je falio, onda su svi došli do Modrića kao što si ti rekao stari? Što si ti rekao? I Modrić je rekao sam da ne znaš puca penale. I onda su ga svi dirali po kosi. Kako ti je mekana kosa, Luka? Mekana. Možda je rođen s tim, a možda je to Real Madrid. I Hrvati su bili normalno sretni, ali niko nije bio sretan na ovom prvenstvu ko islandski komentator. Sada ide 15 sekundi čiste sreće. A njemački trener kao i svaki put, ja ne znam što je s njim uvijek nešto kopkan. I svi te gledaju stari, na evropskom si prvenstvu, znači kamere imaju kamere u sebi. A ja ne želim komentirati, aj vi to pogledajte. Što najgore svaki put nešto napravi, ili uzima govneto iz nosa, ili se pipka dole, ili miriše ovo. Mene zanima što će napraviti sljedeće prvenstvo, jer ljestvica je visoko postavljena, morat će nas iznenaditi, morat će dovesti još nekog, pa zajedno legendarni golman Juventusa Gianluigi Buffon pokušavao je
osvojiti svoju publiku i uhvatiti se za prečku i pao je i ispao je buflon. Znaš što mi je najbolje kod toga? Što se on brzo ustane kao nije mi bilo ništa i onda se dere na publiku Jel tako da niste vidjeli? Jel tako da niko ovo nije vidio? Niko nije vidio. Jeste vidio? Ti si vidio, a? Ali nagrada za najbolju obranu ne ide nikom na evropsko prvenstvo, nego frajeru iz Amerike koji je obranio svoj dom sa branom. Da. Dakle, frajer je napravio svoju branu. Dakle, uzeo je... Šta je uzeo? Randy je ušao u dućan i kupio tu branu od plastike. Prva stvar, di je taj dućan? Di je dućan s branama? Ja se pričavam, dućan s branama, odmah tu desno iza pošte. Hvala vam. I uglavnom dao je $9,000 za tu branu i kad je stavio, svi susjedi su bili kao, debila, ona. Jel ti imaš branu, frajeru? Pa ništa se ovdje neće dogoditi. I onda je bila poplava. Nikomu se više nije smijao, zato što su svi ostali bez kuće. I više nije bilo susjeda da mu se smije. I on je ostao. On je realno napravio svoj otok. Znači, fenomenalno izgleda kako je on sačuvao svoju kuću. I onda je žena rekao, da te ja ne vodim nigdje. Otok sam ti napravio. Kakva bora, vidi. Brana. I sad ćemo se malo maknuti od nogometa, jer nogomet je super, ali ima puno zanimljivijih sportova. U Skandinaviji tako imamo sport gdje muškarci nose svoje žene preko raznih prepreka i to je već tradicija, postoji 2000 godine. Bude stradali, bude svakakvih, bude par razvoda, bude i djece. Ove godine pobjedio je Ragnarok II. Jorvik sa svojom suprugom Blaženkom. Došla imigracija, to znate kako. Ima naših gore u Švedskoj. Ove godine polufinale u šahoboksu bilo je dosta kliše, jer su okršaj imali Amerika i Rusija. Rus, nakon što je žrtvovao 2 pijuna i 2 zuba, rošadom G4 na G5 pogodio ga uppercutom i s time osvojio. Ama baš ništa, jer je sport retardiran. Mogu reći retardiran? Valjda mogu. Jedanput da, ali okej. Ako mislite da je to od čudnih sportova, a ne. Kvalifikacije u udaranju u potkoljenica održalo se opet u Engleskoj. Svih 6 kandidata se kvalificiralo jer ne moš naći druge debile koji će se udarat u potkoljenice. Sport je vrlo kompliciran. Onaj koji padne je izgubio i cipaju se u noge dok prvi ne izgubi. Ovo je stvarno sport. Primijetite da imaju laboratorijske kute. To je znanstveno. To je obrana znanstvenog rada. Ajde, dođi. Ovo je okršaj 2 znanstvenika. Jedan je za to da će se elektromagnetsko polje promijeniti u sljedećih 10.000 godina. Drugi vjeruje da je zemlja ravna. Ajde, dođi. Dođi. Ste skušali da se ovo zove ko naša emisija? I to je to od ove senzacije. Hvala puno što ste bili s nama. Nastavite navijati za Hrvatsku ili za Bosnu. To je ljubav, stari. Navijaš za Bosnu, ona uopće nije na prvenstvu. I onda te sudija pokrade i onda opet izgubiš, a nisi na prvenstvu. Uglavnom, ovdje se subscribe-ajte, a ovdje pogledajte stare epizode. Želim da ova emisija završi. Jesi ikad liza mačku? Znate ono kad želite lizat mačku, ali baš ne želite lizat mačku. Ovaj frajer je napravio umjetni jezik koji stavite u usta i onda tako čistite mačku. Pogledajte mačku, ni mački nije jasno što se radi.